Gospodine Cvetinoviću, mi se znamo, ja sam advokat Duško Tomić i branim prvo optuženoga. Jasno. Da li vi želite da budete danas zaštićen svjedok ili da javno svjedočite? Evo, ja ću govoriti javno u ime. Hvala. Recite mi, da li ste vi, gospodine Cvetinoviću, poslali na razne adrese pisma da želite reći istinu o događanjima? Je, tačno. Hvala vam. Jeste li o tome obavijestili tužilaštvo i u Srbiji i u BiH i predsjednika i premijera Vlade Republike Srpske? Obavijestio sam zamjenika tužioca za ratne zločine Snežanu Stanojković, koja je, kako mi je rekla, zadužena za predmet za Branjevo i za Pilicu. Obavijestio sam tužilaštvo BiH pismo, ali ne znam da li su ga dobili, to je iz zatvora, ne znam da li su dobili pismo. Razgovarao sam sa tužiocem Ibrom Bulićem jednom telefonom, razgovarao sam više puta sa tužiocem Snežanom Stanojković na okolnosti izvršenja ovih teških dela. Hvala. Je li kod vas na razgovoru dolazila i policija MUP-a Srpske na ove okolnosti? Jeste. Hvala vam. Hvala vam. A jeste li ovome obavijestili i Savez boraca Republike Srpske? Tačno da sam obavijestio. Hvala vam. Jeste li pisali generalu Đukiću pismo na sve ove okolnosti? Tačno da sam Hvala pisao vam. na sve. Da li sam ja na vas utjecao da vi to radite? Ne. Ima li nikakve veze ja s tim? Ne. Hvala vam. Što ima priča da sam ja te navratio to. Jeste li vi dali intervju Slobodnoj Bosni odnosno pismo poslali iz Slobodnoj Bosni 3.11.2011. Da. Pod naslovom Petar Cvetinović Maljutka, uredništvo sramota je za tužilaštvo BiH, da se na slobodi nalaze Milorad Pelemiš, Petar Salapura, Velo Popović, Žigi Sijad Žiga. Da, tačno. To je tekst prenijet u potpunosti koji sam ja napisao. Hvala vam. Gospodine Cvetinoviću, vi ste mene pozvali da mi date napisano. Imam upozorenje iz prevodilačke malo sporije. Hvala vam. Hvala, da se može prevesti. Hvala vam. Dakle, vi ste me pozvali da mi date iskaz vezano za događanja na Branjevu. Je li to tačno? Tačno. Hoćete pogledati da li je ovo vaš iskaz od 12.9.2011. Je li to vaš potpis? To je moj potpis, jeste. Hvala vam. Hvala vam. Stavit ćemo na grafoskop da i vijeće vidi. Hvala vam. Također vi ste mi dali iskaz i 1.9. na vaš zahtjev vezano za 9. odred, za 10. odred. Hvala. Događanje na Tuzlanskoj kapiji. Je li to vaš potpis? Ovo je moj potpis, da, i ja stojim za ovog iskazu. Hvala vam. Hoćete biti ljubazni da mi kažete šta je bio vaš motiv da se vi ponudite pravosudnim i tužilačkim organima da kažete šta znate? Šta je vaš motiv bio? Pa, motiv da se ponudim pravosudnim organima BiH i da pričam o ovom postupku je istina. A istina nije onako kako je zaključio sud BiH u postupku protiv generala Đukića. Da, to ti misliš. Ja mislim da... Ajde, nemojte se dalje, to ćemo doći do toga. Nemojte doći. Molim vas. Mislim da nije istina, da nije dobro utvrđeno činjenično stanje na okolnosti na streljanje Bošnjaka na Branjevu. Taj svjedoče dio nas interesuje. Hvala. Drugo će biti ocjena drugog vijeća. Hvala predsjednice vijeća. Molim vas. Jeste li vi imali razne pritiske i pokušaje da ne svjedočite ovdje? Jesam. Ko je vršio da ne svjedočite? Vršen je pritisak od strane, mogu reći, boračke organizacije Republike Srpske. A da li je neko pojedinačno vršio pritisak? Vršili su pritisak određeni ljudi. Ja ne mogu u ovom momentu da kažem ime ko je vršio pritisak, ali mogu sudskom vijeću da bez javnosti da kažem ko je direktno vršio pritisak na mene. Hvala. To ćemo predsjednice vijeća, ako na kraju isključiti javnost na trenutak da vam kaže ko je taj koji je... Dobro, ako još bude pitanja koja zaslužuju isključenje javnosti, to ćemo da... Gospodine Cvetinović, je li prijećeno vašem bratu da će biti ubijen... Samo malo branioče, izvinjavam se, ima li potrebe da ovaj svjedok govori zaštićene svjedoke da spominje? Ima.
Molim vas, samo malo. Samo polako, sad će napisati dobro, upravo ste. Hvala. Koliko će svjedok moći poštovati to? Moće. Svjedok, evo sad će vam branilac dati, kad budete u situaciji da spomenete ime ovog svjedoka. Taj svjedok zaštićen od strane ovog suda. Odavanje ličnih podataka predstavlja krivično djelo. Dakle, kad god budete u prilici da pomenete, vi idite sa pseudonimom, dakle, molim vas, gledajte u taj podsjetnik da... Hvala vam. Je li prijećeno smrću vašem bratu i familiji ako budete ovdje svjedočili? Tačno, prijećeno. Hvala vam. I to ćemo reći na zatvorenoj sjednici. Hvala vam. Gospodine Cvetinoviću, jeste li vi bili učesnik rata? Jesam. Koliko ste godina imali kad ste ušli u rat? Imao sam 17 godina i 5 mjeseci, tako tako. Jeste li imali neku dozvolu da učestvujete u ratu? Ako jeste, kome je dao tu dozvolu? Pa ja sam kao maloljetno lice pristupio u vojsci Republike Srpske i na moj lični zahtjev uz potpis oba roditelja general Ratko Mladić kao načelnik štaba dozvolio mi da budem pripadnik vojske Republike Srpske uz moju izjavu da ako poginem niko ne odgovara za mene. Hvala. U kojoj ste vi jedinici se borili? Bio sam pripadnik jedinice Garda Panter. Na početku sam bio pripadnik LPA puka, vojna pošta 7262 Brčko, to je laki pješadijski artiljerijski puk. Od 1993. godine sam bio pripadnik jedinice Panter. Samo lakše govorili s njima. Malo i zbog prevoda, samo malo sporije. Bio sam pripadnik jedinice Panter od 1993. godine. Dobro. Kako je došlo da vi pređete u Panter? Došlo je jer sam bio ranjen na ratištu na Majici, bio sam u bolnici, bio sam sa više pripadnika jedinice Panter i oni su me nagovorili da pređemo u jedinicu Panter. Hvala vam. Ja sam nakon ozdravljenja prošao u jedinicu Panter. Koliko ste puta vi bili ranjavani? 3 puta. Jeste li vi bili u smrtnoj opasnosti tokom ranjavanja u Brčkom na samohodke? Da. Šta se dogodilo tu? Pogodila je vozilo raketa Maljutka od strane neprijatelja i teško sam tada ranjen, jedva sam živ ostao. Koliko je poginulo tada ljudi? Čini mi se 6. Jeste li vi zbog toga dobili nadimak Maljutka? Da. Hvala. Recite mi, u kakvim ste vi bili odnosima sa komandantom garde Ljubišom Savićem Mauserom? Bio sam u veoma dobrim odnosima. Dobro. Je li imao povjerenje u vas, jeste bili njegov povjerljiv čovjek? Pa, nemoj da sam sebe čovjek da fali, ali mislim da je on imao najveće povjerenje u mene od svih. Ja sam bio lični vozač kao šef policije i sve ostalo. Hvala. Lični vozač? Kao šef policije. A jeste li bili i vozač prvom ministru ministarskog vijeća Sveti Mihajloviću? Tačno je, bio sam vozač predsjedniku savjeta ministra. Hvala. Možete biti ljubazni da mi kažete, kad ste vi saznali za događanje u Srebrenici i ispričajte sudu ukratko, šta je vaše bilo učešće u Srebrenici? Ja ne mogu sad, s obzirom da sam tačan, da li je 15. ili 16. juli, znači, pošto ja mislim da se to desilo 15. a advokat Tomić mi je rekao da je to 16. jula. Znači, mene u Bijeljini, ja nisam bio tada na ratištu, u Bijeljini me pronašao vozač Petra Salapurije. Ko je bio taj vozač? Vozač je Zoran Bogdanović. Dobro, i šta je bilo dalje? On je tražio od mene da odem malo sporije. Sporije i lakše. Tražio je od mene da dođem u jednu privatnu kuću, to je kuća jednog biznismena Bijeljinskog, Save Jovanovića, po nadimku Đelića. U kući je postojao podrum, u tom podrumu je vojna služba bezbjednosti popravljala radio vezu, imala prislušne uređaje, također jedinica Panter je koristila te ljude koji su radili tu. Samo sporije malo. Kako se zove, tu sam zatekao pukovnika Petra Salapuru, ja mislim da je pukovnik tad bio. On je razgovarao sa mnom, zatekao sam Milorada Pelemiša tu. Koji je također bio prisutan i bio je prisutan Zoran Manojlović. Ko su ti ljudi? Pa Petar Salapura je, ja ne znam tačno njegovu funkciju, znam da je pripadnik vojne službe bezbjednosti Vojske Republike Srpske, Zoran Manojlović je također pripadnik 10. odreda, nešto zadužen bio za bezbjednost, koliko znam. A Mišo Pelemiš? Mišo Pelemiš je bio komandant 10. divizijskog odreda. Hvala. I šta dalje biva, kad ste dole došli? Kada sam došao tu, sa mnom je razgovarao Salapura, rekao mi je da sam ja idealan da uradim nešto dobro za Republiku Srpsku
objasnio mi je da je tokom napada na Srebrenicu došlo do ubistva više hiljada muslimanskih i civila i vojnika, šta znam, i zarobljenika, sve, i da nekako se to mora, da već u svijetu ide, kruži priča da je počinjen genocid, šta ja znam, sve. Ja sam pitao kako ja mogu da pomognem na taj način, Petar Salapura malo sporije, molim vas. Petar Salapura mi je rekao da sam ja idealan da odem na vojnu ekonomiju u Branjevo sa Miloradom Pelemišem zajedno, gdje treba da stignu pripadnici 10. diverzantskog odreda, ne znam odakle, gdje su bili, a evo sad saznam da su bili u Milićima, u Lasenici, i da tamo pomognem u toj vojnoj ekonomiji oko nekih stvari, ali mi nisu rekli tačno o čemu se radi. Doveli su jednu novinarku njemačke televizije. Znači, ta novinarka, ja ne znam njeno ime, ali znam da je bila i na Ozrenu, na ratištu Svjedok, inače malo nerazgovjetno govorite. Kad vam ja kažem sporije, a vi utišate, a nastavite istim tempom. Pa sporije, možete vi glasno, ali sporije. Da pravimo razliku. Ja ne znam ime te novinarke, ali znam da je bila na Ozrenu, na ratištu, također, kada smo bili mi prisutni. Ona vidim da je bila bliska sa ljudima iz vojne službe bezbjednosti, sve. Oni su zatražili od mene da se skinem, znači da ostanem samo u donjem vešu kako bi me slikali, jer imamo pekotine po tijelu, kako bi to slikali. Ja sam pitao zašto to treba, oni su mi rekli da to treba radi neke emisije, da se dokazuje kako ima i na strani Republike Srpske ljudi kojima su muslimanske snage nanijele zla i šta ja znam i tako. Objašnjavalo su mi to. Ja sam taj isti dan došao na vojnu ekonomiju, zapravo pre vojne ekonomije na jednu njivu. Znači na jednu njivu, pre vojne ekonomije na Branjevu. Došao sam na jednu njivu, zajedno sa Miloradom Pelovićem, došli smo mojim automobilom marke Lada. Samo možemo staviti tačku ovdje, tačkate malo, i sporije. Je li vama obećana neka potvrda od psihijatra da ste neračunljiv čovjek? Da, to sam zaboravio da kažem. Petar Salapura mi je predložio da Milan Novaković, koji je inače psihijatar u Bijeljinskoj bolnici, poslanik SDS-a, izda potvrdu da sam ja neuračunljiva osoba, tako bi se lakše odbranio od eventualnog krivičnog gonjenja, šta ja znam, ako bi išlo nešto da radim, jer ja faktički nisam znao dok nisam došao na Branjevo zašto su me zvali. Nastavite dalje, hvala vam. Goste računao svjedoka. Kad ste došli na Branjevo, došao sam na Branjevo, na njivu jednu prije vojne ekonomije. Pelenić mi je rekao da stanemo i stalno je bio s nekim na vezi. Da dolazi šta ja znam sve. Rekao mi je da se zaustavimo vozilo tu, na njivu su dovedeno 30, koliko sam ja izbrao, 31 zarobljeno lice, znači bili su svi muškarci, bili su svi u civilu. Doveli su ih Z1, ovdje zaštićeni svjedok, i tako u buduće Žigić Zijad, pripadnik 10. diverzantskog odreda, Aleksandar Cvjetković, za koga Pelemiš jedan je pripadnik odreda, ali on mi je rekao da tada prvi put sam se upoznao sa njim, njega nisam znao do tada sve. Doveli su ljude i donijeli su mitralje M84, rekli su mi, zamolili su me da, nisu me zamolili, nego pitali su me da li ja želim da poubijam ove ljude, da to snimi kamera. Da li je bila kamera prisutna tamo? Kamera je bila prisutna tu. Došao je automobilom iza nas Zoran, radnik vojne službe bezbjednosti, Zoran Dok, ja ne znam kako se on preziva, ali znam o kome se radi. I kamera je bila namontirana u hljeb. Oni su trebali to da snime, a ja da pobijem te ljude. Ja sam odbio da pobijem te ljude. Pelemiš je počeo da se dere na mene, da galami, da uzvikuje, da kaže da sam ja pogrdne riječi koje ne mogu izgovoriti ovdje u sudu, Mauzer, šta ja znam. Ja sam sjeo na zemlju. Sjeli ste, ja vas ne razumijem. Na zemlju sjeo. Na zemlju. On je iz obijesti uzeo puškomitraljez i pobio sve te ljude koji su tu bili dovedeni. I rekao, evo vidiš kako pravi borci Ratka Mladića imaju hrabrosti da ubijaju ljude i šta ja znam, tu je nešto. Hvala vam. Ja sam htio da se vratim za Bijeljinu. On mi je naredio da krenem sa njim na vojnu ekonomiju u Branjevo. Kad ste došli na vojnu ekonomiju, koga ste vidjeli na vojnu ekonomiju? Video sam, bilo je tu dosta ljudi, znači vojnika, bili su pripadnici 10. odreda, ali bili su još pripadnici 10. odreda
poštovani sude, mene čudi, samo da kažem jednu stvar, znači u iskazu zaštićenog svjedoka, da je prešutao neke stvari. Nemojte, samo branioče malo, nemojte se vi osvrtati na iskaze, pričajte vi ono što ste vidjeli, čuli, a vijeće će cijeniti koliko je vaš iskaz korespondirati. Na Branjevu, na vojnoj ekonomiji su bili pripadnici odreda Žigić Zijad, Velo Popović. Ja ne znam za Velu Popovića, nisam siguran da li je pripadnik odreda, ali je bio angažovan od strane Pelemiša, tada, znači, na ekonomiji. I on je zajedno sa ovdje okrivljenima vršio streljanje ljudi na vojnoj ekonomiji. Jesi li ti u to siguran? Ja sam 100% u to siguran. A da li si vidio kakve pripadnike državne bezbjednosti tamo? Da, tačno je. Ja sam vidio dvojicu ljudi u civilu koji su bili sa nekim fasciklama za koje nisam tada znao ko su. I kad ste saznali ko su to? Saznao sam, nisam momentalno, kad sam došao nisam saznao ko su. Pelemiš mi je rekao da su to pripadnici službe državne bezbjednosti Republike Srpske, Miroslav Škorić i Drago Vuković. Šta su oni tamo radili? Oni su imali neke spiskove, ja se nisam puno, poštovani sude, nisam se puno zapitkivao šta su, ko su. Kako ste rekli ovaj drugi, oprostite? Miroslav Škorić i Drago Vuković. Drago Vuković. Da. Dobro. Gdje danas radi Škorić Miroslav? Miroslav Škorić radi danas u obavještajnoj službi Bosne i Hercegovine. Hvala. A Drago Vuković? Savjetnik je gradonačelnika Bijeljine, koliko ja znam. Hvala. Je li bio Drago Vuković u ratu, u kakvoj funkciji? On je bio šef, koliko ja znam, državne bezbjednosti u Bijeljini za vrijeme rata. A šta je bio Škorić kod njega? Bio je zadužen za za neke operacije, koliko ja znam. Hvala vam. Jeste li vi nakon rata viđali ova dva lica? Da li ste s njima pričali o tom događaju? Jesam pričao i stalno su mi prijetili na te okolnosti da ne pričam ništa. Čak su se drsko ponašali prema meni. Čak sam bio i uhapšen od strane državne bezbjednosti u Bijeljini, kako bi mi se stavilo do znanja da ne pričam baš u vrijeme 98. godine. Uhapšen sam, 97. godine sam uhapšen. Hvala vam. Možete biti ljubazni da mi kažete, zbog čega vi niste do sada nikome pričali o tim užasima koje ste vi vidjeli? Pa ja nisam pričao iz razloga, zato što sam bio, znači pričao bi 2009. godine, ja sam bio na Potjernici, krio sam se u Srbiji, nisam se javio na izdržavanje kazne, ja sam imao problem, znači, sa jednom kriminalnom grupom koja je ubila Ljubišu Savića Mauzera, ja ću o tome pričati. Nisam se javio na izdržavanje od suda, u Srbiji sam tražio izdržavanje kazne, nisu mi dozvolili i bio sam na Potjernici, zato nisam imao kontakte sa pravosudnim organima. A inače, čim sam uhapšen, tražio, tužilaštvo u Beogradu zna da sam tražio kontakt i da sam, ali nikad dok sam bio u istrazi, sudija koja me je držala u pritvoru nije dozvolila da tužilac razgovara sa mnom na bilo kakve okolnosti. Zašto? Ne znam iz kog razloga. Ja sam čak štrajkovao glađu, tražio, kad je bilo suđenje generalu Đukiću, tražio sam da tužilac za ratne zločine da mi omogući da budem svjedok odbrane generala Đukića. Zašto? Pa zato što bi eventualno neki materijalni dokazima koje smo prikupili 98. godine, zapravo do 98. godine kada je Mauzer bio šef policije, oborili optužnicu generalu Đukiću. Recite vi meni, jeste li vi posle rata imali kontakte sa Mišom Pelemišom? Jesam. Koliko puta? Pa imao sam kontakte, znači više puta. Tu je bilo, kad se rat završio, bilo je prepucavanje da li ćemo ikad mi nešto, da li ću ja ili Mauzer nekad nešto nekome reći od istražitelja tribunala koji su se pojavili posle rata, SVOR-a, tad je nije bio SVOR, ne znam ja kako se zvao, međunarodnih snaga i šta ja znam sve, stalno sve do 98. godine kada nam je postavljena bomba pod automobil, službeni automobil uprave policije MUP-a Republike Srpske. Dakle, jeste li vi nakon toga prisustvovali u istrazi? Ja sam privođen Pelemiš? Milorad Pelemiš je uhapšen na jednu prevaru od strane nas koju smo mi napravili kao policija da dođe u Bijeljinu. I uhapšen je i saslušavan je u Bijeljinskom centru javne bezbjednosti, ali je saslušavan od strane načelnika uprave policije Ljubiše Savića Mauzera, to moram nas da reći. I šta je tada sve priznao Pelemiš? Saslušavan je Žigić Zijad, saslušavan je Velo Popović, Milorad Pelemiš je priznao da je po naredbi Petra Salapuri organizovao pokušaj ubistva Ljubiše Savića Mauzera. Šta još? Da je dobio dojavu od Radomira Njeguša, bivšeg direktora policije, tadašnjeg zamjenika načelnika uprave policije Ljubiše Savića Mauzera, da Ljubiša Savić Mauzer sprema dokaze koji će teško optužiti i Pelemiša i Salapuru. Za koje djelo? Za vojnu ekonomiju u Branjevu i Dom kulture u Pilici. Dobro.
A da li šta za vezi kapije Tuzlanske? I vezano za Tuzlansku kapiju, to sam zaboravio da kažem. Dakle, jeste imali fotodokumentaciju, svoje snimke, priznanja oko toga? Fotodokumentaciju, jeste, snimali su sve. Zato ja molim branioca, ako mogu da mu kažem samo nešto povodom ovoga svega. To ćemo nakratko isključiti javno. To ćemo, ako može na zatvornici. Vi, svjedoče, ovdje govorite o ovom vijeću, a branilac vas pita, tako da vi to nećete reći. Ovo mi je prvi put da svjedočim na sudu, pa malo nisam. A poslije ono što se ne tiče ovog predmeta, vi ćete otići u tužilaštvo i sve ćete to reći. Dakle, nama je relevantan ovaj predmet, a vi ćete poslije... Bitno je zbog ovog predmeta. Što je bitno za ovaj predmet? Ajde, recite. Jel mogu ja da se obratim? Nemoj mene. Pa nemojte se... Molim sudsko vijeće. Da. Znači da zaštićeni svjedok Z1 pred ovim, u narednom periodu kada bude svjedočio, da se izjasni da li je ikada prije ovog svjedočenja u sudu u tužilaštvu BiH razgovarao na okolnosti izvršenja djela ratnih zločina na Tuzlanskoj kapiji i da li je ikada razgovarao o izvršenju ratnog djela ratni zločin na vojnoj ekonomiji Branjevo i u Domu kulture u Pilci. Svjedok, sve je to relevantno za tužilaštvo. Da. Sve će to vas, tužilac, detaljno ispitati. Da kaže sa 100% da li je razgovarao i da li nije razgovarao. Dobro. I da to uradi po zaključku. Gospodine tužioče, gospodine Cvetinoviću, recite vi meni, kada se to završilo, vi ste se, kažete, vratili u Bijeljinu. Da. Ko je se s vama vratio i kom vozilo? Ja sam se sam vratio u Bijeljinu. A gdje ste bili, niste prekinuti kontinuitet? Sa Branjeva sam se vratio, znači bilo je streljanje masovno, dovođeni su ljudi u autobusima, čini mi se da je dovezeno 6 autobusa, a jedan autobus je čekan, još najavljen je bio da će doći tih streljanih, tih muslimana koji su streljani, taj 7. nije došao, ja sam se vratio, Pelemiš mi je dao jednu kesu u kojoj je bilo neko zlato, je bilo nešto para, koliko se sjećam. I gdje ste odnijeli to? To sam odnio u Bijeljinu, predao sam jednom vlasniku zlatare u Beograd po nadimku Tetak, ja ne znam, Branovac zna kako se on tačno zove, ja ne znam kako se zove. A recite mi, kako je bio obučen Mišo Pelemiš i da li je bio povređen, da li je imao neke zavoje ili nešto? Mišo Pelemiš nije imao poveze. Bio obučen u crni kombinezon i crnu beretku. A kako ste vi bili obučeni? Ja sam bio u civilu. Dobro. A recite mi, da li imate saznanja, jesu li neki pripadnici garde učestvovali u streljanju na Branjevu? Ja nemam saznanja da su pripadnici garde i sa sigurnošću 99%, znači da nije postojala naredba da pripadnici garde učestvuju u streljanju, a neko samo inicijativno da je bio u Srebrenici, pošto je iz jedinice Panteri, gospođo predsjedavajuća, bilo oko 50 pripadnika jedinice Panter su bili iz Bratunca. I kad je bio napad na Srebrenicu, oni su samo inicijativno napustili ratište i otišli u Srebrenicu. A ja ne znam da li su oni učestvovali u streljima. Hvala. Jesu li oni bili u crnim kombinezonima? Oni nisu bili u crnim kombinezonima, oni su imali brown kombinezone. Hvala. Recite vi meni, ko je tada bio komandant garde 95. godine? 95. godine formalno pravno komandant garde je bio Ljubiša Lazić, jer se Mauzet povukao s tog mjesta. A ko je bio šef bezbednosti? Savo Milčić. Hvala. Recite mi, kad ste se vi vratili sa ekonomije Branjevo, jeste li vi sreli gospodina Mauzera, jeste mu ispričali vaš doživljaj? Šta vam je on rekao? Tačno, on mi je rekao da je dobro što nisam uradio ništa vezano za to, a da se bliži kraj rata i da će nekad ova istina morati o tome da izađe na vidjelo i da je dobro što obraz jedinice nije uprljan da pripadnici jedinice Panteri nisu počinili ratni zločin, šta ja znam, tako pričali smo na tu temu dosta. Hvala, ja više nemam pitanja. Hvala vam. Dobro. Izvolite. Nemam pitanja. Nema pitanja. Izvolite. Unakrsno pitanje i vi vodite računa o zaštićenom svjedoku, naglašavam da... Hvala. Do sad još nisam nikad pogriješio, pa valjda neću ni sada. Pa nije viška. Hvala na upozorenju, da. Gospodine Cvjetinoviću, ja sam Milan Romanić i branila sam drugo optuženog Kojić Stanka, koji se ranije prezivao Savanović. Vi njega poznate, zar ne? Da. Ja ću da vam postavim par unakrsnih pitanja u vezi ovoga što vas je pitao branilac prvo optuženog. Vi svoja saznanja o Srebrenici crpite posredno od drugih ili i neposredno
Kažete, bili ste na farmi Branjevo. Ja sam bio na farmi Branjevo. Ali ste rekli da ste nešto čuli i od advokata Tomića. Prigovor. Molim vas. Branioče, jasno je, Hvala. pitanje, datum 15. i 16. Idemo dalje. Tako je, ništa više. Konkretno da kaže šta je. Ja nisam tačnije, meni je tužilac Snežana, ja sam njom rekao da je to 16. Ona me ubeđivala da je 15. tužilac u Beograd kad sam pričao s njom i onda to je daleko vrijeme, ja nisam zapamtio tačan datum toga. Da se sjećate koji je bio dan u sedmici? Ne sjećam se. Posle toga sam još mnogo svašta preživio i ne sjećam se. Vi ste rekli da ste bili sa Petrom Selaparovom, Manojlovićem, Zoranom, je li tako? Da. I Pelinić Miloradom. Da. Dan prije toga događaja. Ne dan prije toga. Taj dan. Taj dan. Jel možete reći gdje ste to vi se sastali s Mi njima? smo se sastali u kući Save Jovanovića, Đelić, on ima nadimak Đelić, on je jedan biznismen iz Bijeljine, imao je kuću u čijem podrumu je bila smješten jedan centar prislušni koji je koristila i Vojska Republike Srpske i Vojna služba bezbjednosti i jedinica Panteri. Znači radili su ljudi koji su radili vezu, šta ja znam, popravljali radi uređaj. Znači u Bijeljini se sastali taj dan. Koliko je bilo sati, ja se možete sjetiti, koje doba dana? Pa bilo je ujutru, to možda 9 sati, ne mogu tačno. 9 sati. Otprilike. I vi ste rekli da ste išli sa komandantom 10. odreda Pelinišom na farmu Branjevo. Da. Vašim vozilom Lada. Ladom, jeste. Koliko je moglo biti sati kad ste došli na farmu? Nismo tu zadržali pola sata, znači vozili smo se 35-40 minuta otprilike tako. 45 minuta, ne znam detalje. Da li su već pripadnici 10. odreda i ovdje optuženi bili na farmi kad ste vi došli? Jesu, bili su. Vi ste prvo rekli da ste došli na neku njivu prije farme. Ali kad sam došao na Branjevo, oni su bili, ali došao sam njivu gdje nisu bili, onda su doveli ljude na tu njivu. Mi smo čekali na toj njivi, to je bilo ranije dogovoreno. Dok ste čekali na toj njivi, da li ste čuli pusnjavu sa obližnje? Čuli ste? Jesam. Rekli ste da ste vidjeli da dovode autobusima ljude, da. Doveli su 31 lice na tu njivu, da. Prije farme ili na farmu? Prije farme. Kako su ta lica, ti zarobljenici izgledali? Pa to su bili ljudi koji su presvučeni u neka civilna odjela, ali vidi se da to nisu civilna odjela koji su oni stalno nosili. Vjerovatno su bili vojnici koji su se presvukli u civilna odjela. Dobro, vjerovatno. Da li su bili vezani? Nisu bili vezani. Ni ruke, ni oči? Ne. Oni su okrenuti, znači kad su streljani okrenuti, pucano im je u leđa. Ne, ja sam pitao da li su bili vezani. Ne. Ko ih je doveo tu grupu od 31 lica? Njih je doveo Z1, doveo ih je Aleksandar Cvetković i Žigić Zijan. I još jedno lice koje ja ne znam. Nisam ga ni pominjao, ne mogu da pominjem, ne znam to lice. Vi ste rekli da ste bili na Branjevu, da ste vidjeli Zijada Žigića i Velu Popovića i ovu dvojicu civila. Da. Miroslava Škorića i Dragu Vukovića. Da. Da li je još bilo civila na farmi Branjevo? Bio je još jedan pripadnik, zaboravio sam da kažem, još jedan pripadnik službe državne bezbjednosti Republike Srpske. Ja mu ne znam ima, znam da se preziva Trišić, on je tada, koliko mi je poznato, bio vozač, ali on nije važan. Drugih civila nije bilo? Pa bilo je civila koji su zarobljenika, ali nije bilo civila koji su... Mislim publika. Da. Nažalost, moramo se i našaliti. Vi ste bili na farmi Branjevo do kada? Bio sam, otišao sam oko 4-5 sati otprilike, ne znam, ne mogu tačno da se sjetim. Nema potrebe da klimate glavom. Advokat klima glavom, nema potrebe. Idemo dalje, Branioče. I vi ste vidjeli do 4-5 sati popodne 6 autobusa, 7 je trebao doći, nije došao, ili tako? Koliko se ja sjećam, tako iz Pelemiševe priče, da on nešto razgovarao s nekim ljudima, šta ja znam sve. Čekao je 7. autobus, ali navodno negdje je zaustavljen. Dok ste znači bili na farmi Branjevo, jeste vi bili posmatrač? Ja sam bio posmatrač, da. Kako su ti zarobljenici streljani, jedan po jedan ili grupa? Pa izvođeno je došao jedan autobus u kome su bili ranjeni ljudi. Znači, ulazili su ljudi, ja ne mogu sad tačno da se sjetim ko je ulazio u autobuse, neke su ubijali u autobusu, koliko se ja sjećam, a izvođeni su i streljani su, okrenuti su bili leđima, nekima su vezani oči, nekima... Koliko? 2 po 2, 1 po 1, kako su izvođeni? Pa bilo je više, ne mogu tačno sad da se sjetim ja, Branioče,
po koliko je ljudi streljano. Mislio sam da mi to nikad neće biti važno da govorim o to, pa se nisam baš ni sjetio svega. Gdje su autobusi došli, gdje su parkirani kad su došli na farmu? Autobusi su parkirani na put koji prolazi pored vojne ekonomije. Dobro. A gdje je bilo streljanje? Desno, kad se dolazi na vojnu ekonomiju, desno. Koliko metara otprilike od autobusa, od puta do mjesta streljanja? Ne znam, 100 metara. Tako. 100 metara. Ne mogu da se sjetim tačno. Vi ste spomenuli nešto i o svjedočenju zaštićenog svjedoka Z1. Otkud vi crpite saznanja o njegovom iskazu? O zaštićenom svjedoku Z1? Da. A crpim saznanja zato što nisu uhapšeni još neki učesnici streljana na vojnoj ekonomiji. To je saznanje. On je bio i zna da su još drugi ljudi, a ja ću to, tražio sam zato sa tužilaštvom. Otkud vi crpite svoja saznanja o do sad utvrđenim činjenicama o stanju na farmi Branjevo, a koje činjenice su utvrđene pred ovim sudom? Pratim jednostavno iz medija. Ne znam šta se sad, ne znam ja sam ovo pričao i prije izlaska ovoga u javnost. Vi ste rekli da su na farmi Branjevo bili Popović Velo i Žigić Zijad. Da. Ko bi mogao još potvrditi tu vašu konstataciju? Pa mene čudi zašto to nije uradio Z1, znači, a ne znam ko bi mogu potvrditi ovdje, prisutni, optuženi, oni to znaju, a ne znam iz kog razloga su dali tako kontrolisane izjave. Spomenuli ste i neke podatke o saslušanju Pelemiš Milorada i Žigi Zijada u CJB Bjelina od strane načelnika CJB Bjelina Ljubiše Savić. Ne načelnika CJB, načelnika uprave policije. Načelnika uprave Ljubiše Savić Mauzera. Otkud vi crpite ta saznanja o sadržaju? Ja sam bio radnik uprave policije. Prisuto sam to saslušanje. A bili ste prisutni? Da. Da li, po vašem mišljenju, postoje sačuvani ti zapisnici o tim saslušanjima? Ja mislim da postoje. I zato sam tražio da to ćemo nakon da zaštićeni svjedok odgovori na neka pitanja, pošto će vjerovatno u žalbenom postupku nešto ispravati. Do 2009. vi ste bježali od zakona, rekli ste, bili ste u Srbiji, a sad ste na izdržavanju kazne, je li tako? U Bijeljini, da. Nema više pitanja, hvala. Dobro, drugo optužen, imate li vi pitanje? Može dodatni vrlo. Može. Ovdje je kolega stao. Vi ste na izdržavanju kazne, za koje je krivično djelo? Krivično djelo prevara. A koga ste to prevarili i zašto? Ja nisam prevario nikoga i ja mislim da nisam prevario. Nevinog vas osudili. Pa, ja kažem da je tako, a sud misli drugačije, šta? Neće doći do inkriminacije, ali da vidimo kakav je kredibilitet ovog svjedoka. I bilo bi vrlo bitno da odgovori zašto je osuđen. Koga je prevario? Ja sam osuđen za krivično djelo prevara, ja sam priznao krivično djelo koje nisam počinio da bih pobjegao jer sam bio u sukobu sa Đorđem Ždralom. Ja sam bio svjedok ubistva Ljubiše Savića Mauzera. I dovoljno je branječ. Sigurno zato što bio svjedok nije osuđen. Dobro. Evo ovako. Ako sam vas dobro pratio, kažete da vam je sa Lapura taj dan ili ranije rekao da je već prije toga došlo do ubistva nekoliko hiljada, pa da vi sad trebate odglumiti nešto, je li tako? Tako, otprilike. Prije nego idete. I sve ovo o čemu se priča, o čemu vi pričate kasnije, dešava se isti dan, je li tako? Isti dan, jeste. Po vašoj priči, došli ste oko 10-9 sati na tu njivu, je li tako? Da. I tu se desilo to ubistvo 30 ljudi. 31 civila. Po vašoj priči to je izvršio? Milorad Pelemiš. I tu je isto prisutan isto vreme i Z1, je li tako? Z1 prisutan je bio Aleksandar Cvjetković i prisutan je bio još jedno lice, ja ne mogu tačno da se sjetim kako se zove, kako se zvalo to lice. Dobro, i poslije tog događaja na njivi vi svi zajedno idete na farmu Branjevo? Da, to je odmah blizu bilo tu. I prije vi dolazite dakle na farmu Branjevo nego što dolaze autobusi? Bili su već došli, jedan autobus je bio došao, koliko ja znam nisu svi autobusi došli zajedno. Morate, ako ste bili tamo, znači što je tačno bilo? Ja sam bio tamo i govorim kako je bilo. Ali ne mogu detalja svih da se sjetim pojedinosti sitnih. Pa recite, šta je bilo kad ste došli?
Pa kad sam Ko došao... ide s vama sa njive na farmu? Milorad Pelemiš. A gdje je Z1 i ovi ostali koji... Oni su se vratili drugim automobilom. Gdje se vratili? Vratili su se, kako se zove, došlo je vozilo, oni su cijeli okrenuli su i vratili su se na Branjevo, na ekonomiju. A dakle, oni nisu došli iz Bijeljine sa vama, nego su vas čekali tamo. Oni su bili došli. Dobro. Dakle, sam još samo ovo, dobro, nemam ja više pitanja. Vi ste, dakle, cijelo to vreme, ovo dešavanja na Branjevu sjedili, gledali što se dešava, niste bili uključeni? Nisam bio uključen u to. Hvala, nemam pitanja. U redu. Drugo optuženi, imate li vi pitanje? Ne znam čovjeka, ne znam šta da ga pitam, ne znam. U redu. Izvolite, odbrana treći optuženi. Hvala, časni sude, mi nemamo pitanja. Hvala. Treći optuženi. Nemam pitanja. Odbrana četvrtog optuženog. Nema pitanja, časni. Četvrtog optuženi. Nemam pitanja. Tužilaštvo. Samo par pitanja, časni sud, obzirom da ću ja u istrazi saslušati ovoga svjedoka definitivno, ali evo ovdje samo red radi da poredamo malo hronološki, malo smo se izgubili u ovome saslušanju ovoga svjedoka. Koliko sam vas ja shvatio? Vi ste taj dan otišli na jednu livadu, prije ekonomije Branjevo, zajedno sa Miloradom Pelemišem. Da. Doveli su vam 31 civila. Da. Sada mi recite, čime su doveli ta 31? Oni su došli pješke, to je blizu njima. Znači 31 civil je došao pješke zajedno sa Z1. Da. Z1 ste rekli. Rekli ste Aleksandar Cvetković i ko još? Žigit Zijad. I Žigit Zijad. Da. To su pripadnici 10. diverzantskog odreda. Je li iko više došao sa tamo? I došao jedan... Kome ne znate ime? Ne znam ime. A znate li pripadnik? Mislim da nije pripadnik bio odreda. Nije bio pripadnik? Da. Jel da je bio, ja znam skoro sve pripadnike odreda. Ova 84-ka? Da. Kod koga je ona bila? Pa ona je bila, znači prvo je Z1 je držao 84-ku koliko se ja sjećam. Dobro. I data je meni, ja sam odbio, ja sam sjeo, Pelemiš je počeo da se dere na mene, jer sam odbio da pucam i on je uzeo... Taj dio ste nam objasnili. Da. Nakon toga, je li vi pješke idete na ekonomiju Branjevo? Mi sjedamo u kola i samo produžavamo, ili to blizu tu, jer smo stali prije. Vi i Pelemiš? Da. A ova 3 čovjeka? Ova 3 čovjeka, automobil je došao... 4 čovjeka, automobil je došao jedan i oni su sjeli, čini mi se Volkswagenom neki kombi da je bio. I oni su se okrenuli, samo su se vratili gore. Na ekonomiju Branjevo? Dobro. Vi dolazite gore i kažete, vidite 6 autobusa, ne 6 autobusa, nego dok ste bili došlo je 6 autobusa. Čini mi se da je 6 autobusa. Dobro. I znam da je, iz Pelemiše priče sam saznao kad se to dešavalo, kad su izvodili, da se čekalo još ljudi, da se čekao jedan autobus i da je negdje zaustavljen i da su bili, provjeravalo se vojska, vojna policija, zašto je zaustavljen i zbog čega je. Dobro. Sad ovi ljudi koji imaju u tom hljebu kameru. Da. Gdje se oni nalaze? Zoran je došao sam, on je došao inkognito, stavljena je kamera u hljeb, jer niko ne bi ubio ljude da se vidi da se to snima. Dobro, je li on došao kod ona 31 lica? On je došao poslije na vojnu ekonomiju Branjevo. Na vojnu ekonomiju Branjevo. E pa kako sad mi se ovaj dio ne uklapa? Vi ste nam rekli da je to trebalo snimiti? To je sve snimljeno, tužioče. I snimljeno je, većina ubistava je snimljena. To je ključni dokaz zbog kog je ubijen Ljubiša Savić Mauzer. Dobro, je li Ljubiša Savić Mauzer došao do tog snimka? Jeste, ja sam gledao taj snimak, znači. Vi ste gledali snimak? Da. Dobro, možete li vi meni sada reći, koliko ljudi je učestvovalo u streljanju ovih ljudi? Učestvovalo je oko, koliko je meni poznato, učestvovalo je oko 7 ljudi. 7 ljudi, znate li imena tih ljudi? Pa učestvovalo je Franc, učestvovalo je Stanko Kojić, Vlastimir Goljanin, Velo Popović, Žigit Zijad i učestvovalo je, koliko ja znam, Jevđević Marinko. Ta osoba se zove Jevđević Marinko. Mi smo nju, Jevđević Marinka smo saslušali 98. godine u Bijeljini u upravi policije, on je priznao da je učestvovao na branjenju. Ja ne znam, znači zato me čudi da Z1 nije pominjao neke likove, znači nije pominjao Žigića, koji je također priznao sve, znači ja ću pomoći odbrani u ovome svemu, znači... Dobro, i vi sve ovo tvrdite da postoji u CSB-u Bijeljina, ja? U CSB-u Bijeljina ne znam da li postoji. To je radio Ljubiša Savić Mauzer mimo, znači imaju inspektori koji su pristovali je inspektor Ljubiša Novaković, kako sjećam Brko, on je pristovao tom saslušanju. Ljubiša Novaković? Da. Dobro, hvala. Nemam što pitati, hvala vam. Dobro, izvolite, ima li dodatnih pitanja? Hvala. Kad kažete ko je pristao, je li pristao i Radomir Njeguš? Radomir Njeguš je bio zamjenik načelnika uprave policije i on je znao da se vrše saslušanja i znao, bila je sekretarca
Radica Pašalić se zvala, ona je prenosila informacije, znači u vezi čega se razgovaralo tako. Jer taj dan kad nam je miniran automobil, mi smo trebali predati određene dokaze određenim istražnim organima međunarodne zajednice na motelu Kula. To znam. Ali molim vas, vi ste govorili koga ste sve vidjeli u kući Đeliću. Jeste li vidjeli generala Zdravka Tolmira? Vidio sam generala Zdravka Tolmira. Ne, taj dan vidio sam ga poslije. Prije sam vidio Zdravka Tolmira, prije tog događaja na Branjevu. A recite mi, kad ste sve te saslušali i preveli te ljude, je li neko traži od vas da pustite te ljude iz pritvora i Pelemiša i ostale? Jeste. Ko je tražio? Prvo je nazvao telefonom general Ratko Mladić na broj 055 401 190 i tražio da se čuje sa Ljušom Savićem i rekao da Pelemiš mora da se pusti hitno, da se to sve zaustavi. Nakon toga Bauzer mi je rekao da ga je zvala i Biljana Plavšić kontra toga. I rekla da mora da se puste sve. Tada je Žigić Zijadu dodeljen drugi identitet. Data mu je lična karta, ne mogu tačno da se sjetim na koje ime. On je bio stalno s nama pod nadzorom. Znači, i bio je u kontaktu s Mišom Pelemišem. Oprostite, ne treba više. Da. Molim vas, je li vi sad možete nam reći, evo nabrali ste silna imena, je li vama šta govori gospodin Slobodan Saborović Bobo? Ko je taj čovjek? On je pripadnik jedinice Panteri koji je bio zadužen za popravku naoružanja i izradu eksplozivnih sredstava i šta... Je li pravio od eksplozivnih sredstava? Jeste. A kažete da ste znali Pelemiša. Je li bila tjesna saradnja Garde i 10. odreda Pelemiša i Mauzera? Pa bila je tjesna saradnja kad ih natjera, znači neko iz vojne službe bezbjednosti nazove Mauzera, kaže mi moramo nešto 10. odredu da damo neku tehniku, oružje, šta ja znam sve. Hvala. Recite mi, sad ja bih zamolio da isključim javnost za one stvari koje nije mogo reći zbog javnosti. Imena koji su ga lično zvali da prijatelji i ostalo, još neke stvari da pitam, da bolje da čuje javnost, ako dopustite. Druga strana. Časno sude, mi smo saglasni. Hvala. Dobro. Hvala. Provjeri sa tehnikom. Hvala vam, predsjednice. Dakle, u daljem toku ovog postupka bit će isključena javnost. Može ostati samo predstavnik OSCE-a i svi ostali da napuste sudnicu. Je li tako, predstavnik OSCE-a i dalje uredio? Video streaming da se isključi. Je li to urađeno? Je li video streaming isključen? Može. Hvala, može, predsjednice. Može, sve imaju uslove. Gospodine Cvjetinoviću, da li vam je advokat iz Bijeljine Dušanka Račanoj dolazila u pritvor? Jeste. Šta je tražila od vas? Tražila je od mene da ne pominjem javno događaje na Branjevu, da ne pominjem ništa vezano za 10. diverzantski odred. Ona je došla po nečijem nalogu. Ja mislim da je došla po nalogu vladike Vasilija Kačavina. Hvala vam. Na osnovu čega mislite da je nju Kačavina poslao kod vas? Pa mislim, znam da je 10. diverzantski odred miljenik bio Zvorničko-Tuzlanske parkije, znam da su neki čak i prekrstili u Zvorničko-Tuzlanskoj parkiji. Ali kakav je odnos Dušanke i vladike? Dobar, oni su veoma dobrim odnosima. Dušanka je bivši okružni tužilac i... Je li Dušanka bila tužilac u Bijeljini? Jeste. Hvala vam. Je li vas zvao vozač i šef obezbeđenja Milorada Dodika Čubro? Jeste bili s njim u vezi nakon oko ovih događaja? Pa ja sam njemu pisao pisma i čuo sam se telefonom sa njim. Tako. Kako ste rekli da se zove? Čubrilović Miloš. Šta vam je sugerisao i savjetovao Miloš Čubrilović? Pa on mi je sugerisao da nije pametno sad što izlazim, kako se zove, da izlazim sa bilo čim u javnost, da nije interes više Republike Srpske da se tako neke stvari, da sve, ja ne vidim čime nanosim štetu Republike Srpske. Od vas je traženo u interesu Srpske Republike da šutite. Da. Je li prenio šta misli šef o tome?
Pa on je rekao da pita sve, ali nije mi nikad rekao... Oprostite, prigovaram, ovo nema veze s ovim predmetom. Evo, odgovorit ću na ovo pitanje Pa nema veze. Molim vas. Dobro. Ja volim što ovi brane i Dodika. Nemojte, molim vas, branioče u polemiku takve vrste. Ja znam više od svih vas oko ovog zločina, znate? A to ja mnogo više znam. Vaše saznanje, jeste. Vaše saznanje može koristiti eventualno da budete saslušani kao svjedok, ali sud trpi saznanje putem svjedoka. Jeste li vi specijalnom tužilaštvu u Banja Luka pisali pismo? Jesam pisao na okolnosti pokušaja ubistva Ljubiše Savića Mauzera bombom 98. Mene i Ljubiše Savića Mauzera. Je li tad bio predsjednik vlade Milorada Dodika? Jeste. Hvala. Jeste li vi bili blizak prijatelj sa Čubrom? Milošom Čubrilovićem, da, ja sam sa njim veoma blizak prijatelj. Jeste li bili dobri sa gospodinom Dodikom? Da. Je vam dao još puta novaca? Pa nekad. To je prije bilo. Je li vam savjetovano da vaša saznanja vezana sve oko Čubra i Dodika nikom ne govorite nikad? Nikom ne govorim, ali on je to radio, Miloš Čubrilović je u dobrim odnosima sa... Sa kim? Sa Veliborom Šotrom, koji je veoma dobar prijatelj Milorada Pelemiša, a znači radio na njegov nagovor, to on nije ni znao. A ko je Šotra? Velibor Šotra je bivši radnik 410. obavještajnog centra. A gdje sad radi Šotra? U Banja Luci, radi u vladi Republike Srpske. Hvala vam. Recite mi, da li je advokat neki još dolazi iz Brda kod vas da vas savjetuje da šutite? Dolazio je advokat Vladimir Cvijan. Tako, šta je rekao Vladimir Cvijan? Vladimir Cvijan mi je rekao da nije, ja sam slao pismo određenim novinama da objavi neke stvari vezano kad se sve, i nisu objavljeni ti tekstovi, nego je došlo do određene lice, onda je došao advokat Vladimir Cvijan koji nije imao moju punomoć, nije imao ništa, znači došao je da priča sa mnom i rekao mi da je pametno da ćutim o tome, da ne pričam ništa, da je ćutanje zlato, da je patrijarhova riječ, da je čovjek jako nokog ko može da šuti, šta znam. Dobro. A vi ste istrajavali da ipak govorite? Pa ja mislim da ovdje treba reći bar istinu, svaljena je krivica na 4 čovjeka da su iako... Ali ne treba to dalje, to ćemo pripremiti. Recite mi, ko je prijetio vašem bratu? Mom bratu prijetio je brat Petra Salapore, znači dolazio je kući, pa on mi je prvo prijetio pa mu dao 300 eura, rekao mu da ode u SUP, da me prijavi tamo, da kako sam ja vakav i nakav, šta ja znam, svašta. Tako to je moj brat i uradio, jer šta ja znam, dečko nema para, voli da kocka i šta. Prvo je meni prijetio da će pobiti i majku i svu djecu kad sam bio, ako bilo šta progovorim ovome. Ja sam ga prvi prijavio policiju, onda je on otišao u SUP da daje izjavu i onda je tamo pričao svašta. Recite mi, da li sam zaista ikada vam rekao bilo šta da kažete vi šta nije istina? Ne. Jesi li vam govorio, samo govorite istinu? Samo istinu i rekli ste mi ako je u pitanju moj sin. Tomo i njega recite. I njega recite. To što sam ja rekao po papirima je 16. Vi ste meni tvrdili da je to najvjerojatnije 15. Tako? Da. Ja nisam mogao da sjetim tačnog datuma, tužilac Snežana Stanojković mi je rekla da je... Snežana Stanojković. Je li vam Snežana Stanojković, to je zamjenica tužioca za ratne zločine, govorila da sa mnom ne kontaktirate? Jeste. Je li vam iz Brda Nataša Kandić govorila da sa mnom ne kontaktirate? Da, više puta me posjećala. Zašto? Rekla mi je da ste vi radnik vojne službe bezbjednosti. Da sam ja Kosovac, tako? Kontraobavještajne službe, da ne treba da kontaktiram s vama, s obzirom da ja znam vas. Ne može me niko skrenuti da znam ko ste i šta ste. Zato sam ostao da kontaktiram. Jel vjerujete vi meni, gospodine Petar? Da. Hvala vam. Jeste li išta što je neistina? Ja moram samo reći jednu stvar. Malo mi je bilo čudno, kako se zove, kada ste kao advokat Franca Kosa i Zigi Zijada zastupate i generala Novaka Đukića. Na obnovi postupka, tako. Na obnovi postupka. Šta sam ti rekao za to? Nećemo, branioče, sve će, što se tiče ovog predmeta, sad će svjedok ići u tužilaštvo. Nemojte ovdje u sudnici... Dakle, hvala vam. Dakle, rekao sam vam, recite istinu, pa ako i moj sin i njega recite. Tačno. Jel tako? Tačno. Jer ja branim ljude, istinu sam to rekao. Tačno, da. Jeste, ali istovremeno morate
štititi sebe svjedok od samoinkriminacije. Tačno. I to sam mu skrenuo pažnju. To sud vodi računa. Ali ja sam mu to skrenuo pažnju ranije, on je rekao da on zna... Meni je prvi put da budem svjedok i nisam dobro... Da, ali morate štititi prevashodno svoje interese, da se ne optužujete. Hvala. I posljednje pitanje. Gospodine, je li se vi plašite za vaš život? Ja se plašim, ja sam za moj život, jedna obavještajna agencija me upozorila u zatvoru Sremskoj Mitrovici da bi mogao biti ubijen. Ja sam u saradnji sa upravnikom KPZ Sremska Mitrovica Milanom Pavlovićem smješten Milanom Pavlinom koji je bio zaštićen. Znači da bi mogao biti ubijen na izdržavanju kazne. I jesu vas čuvali da vas ne ubiju? Jesu. Hvala, više nema pitanja. Prosto, jeste li bili prebačeni iz Srbije u Foču? Jesam. Jeste tamo sastali sa Granom Đukićem? Da, tačno vidio sam. Jesu vas odmah preneli dalje? Isto vremena, da. U ponedjeljak ujutru u 8 sati su me prebacili su me za Bijeljinu, a u petak sam se vidio sa generalom. Hvala, više ne prije. Dobro, imaju članovi vijeća pitanje? Oprostite, može obrana, s obzirom da je došlo do novog ispitivanja. Izvolite, ali samo vezano za ovaj. Samo za ovaj dio segment, ne dalje pitanje, osim što je branilac pitao. Ovako, na prošlom suđenju ste tužiocu dozvolili pitanja izvan direktnog ispitivanja branioca. Sad je, dok je tužilac ispitivao, ovaj svjedok rekao nešto i spomenuo mog branjenika. Prema tome, smatram... I pitajte što je spomenuo branjenika, ali nemojte šire pitati. Upravo tako. Od kad vi znate Stanka Kojića? Ja ne znam Stanka Kojića dugo vremena. Koliko reste? Pa, Stanka Kojića ja ne znam lično. Ali, znači, ja vam govorim vezano za saznanja... Molim vas, ovo ćemo ostaviti. Znate li Stanka Kojića lično? Ne znam. Odakle vam onda tvrdim da je učestvovao na branjevom streljanju? Na branjevu učestvovao kad smo saslušavali Milorada Pelemiša. Odakle znate, ne znate čovjeka, tvrdite da je učestvovao na streljanju branjevu? Otkud? Otkud vam? Ko vas je sugerisao da to kaže? Mene nije niko sugerisao da to kažem, to je rekao Milorad Pelemiš, branioče. Ja ću to dokazati na jedan drugi način. Svjedoče, molim vas, vi imate pitanje i odgovarajte na postavljeno pitanje. Ja imam saznanja i ne mogu odgovoriti na pitanje od koga imam saznanja. Oprostite, na pitanje tužioca vi ste rekli ja sam vidio da strelja ovaj, strelja koji strelja. Ja ne znam niste vidjeli, to ste izmislili. To niste vidjeli jer ne poznate Stanka Kojića. Ja poznam Stanka Kojića, Stanko Kojić je poginuo brat u Brčkom na ratištu kad sam ja bio, ali... Niste poznavali, niste vidjeli Stanka Kojića da strelja na branjevu. Ja ću vam to dokazati. Ali nemojte vi dokazati, ja vas pitam, jeste vi vidjeli, niste. Ja jesam vidio Stanka Kojića, ali ga nisam... Niste ga tad ni poznavali, jel' tako? Nisam ga poznavao, da. I niste ga prema tome mogli ni vidjeti. Dobro. Jeste li vi spremni da se suočite sa svjedokom Z1 i sa Žig Zijadom? Jesam. Znate li da su oni davali izjave, da se njihova izjava razlikuje od vaše? Znam. Ja od suda tražim da se ovaj svjedok suoči sa ovom dvojicom svjedoka. U nastavku postupka kad treba. Nema više pitanja, ali htio sam nešto reći, neka se kolega Tomić ne ljuti. Mi smo branioci i nije naše da dokazujemo bilo što bi moglo štetiti našim braniocima, našim branjenicima. Dakle, kolega, nemojte se ljuti, izvinjavam se ako sam vas uvredio, ali smatram da ne možemo mi sebi dozvoliti da nešto dokazujemo što je moglo štetiti. Dobro, vi nemojte, ja uporno ponavljam, ne želim vaši neki komentari, da ne kažem sad obračuni nisu takvi verbalni, nemojte preko ove sudnice. Svak ima svog branjenika i nek štiti najbolje. Samo da znate da i sud kontroliše kako, vi ste svi postavljeni branioci po službenoj dužnosti, da sud veoma vodi računa kako vi to radite. Pokušava sud da kanališe, da vi zastupate interese svojih branjenika i na kraju da štiti svjedoka od samooptuženja. Mislim, to je obaveza. Izvolite, branioci, ali nemojte dužiti ništa. Ja branim Kosta Franca. On je sa mojom odbranom prezadovoljan i kad smo se prvi put vidjeli u Osijeku, rekao mi je da ćemo se braniti istinu, tako gospodine Franc. U redu. Kad moj klijent bude prigovarao, nemoj da se brinu drugi advokati. Dobro, branioče. Hvala vam. Nek se brinu o svojim klijentima. Završili. Imaju sad
da pitam članovi vijeća. Mene ovo interesuje. Vi ste rekli ovdje 4 optužena vršili ubistva. Koja su njihova imena i ko su oni? Pokažite nam ih u sudnici. Znam da je Stanko Kojić, ovo čovjek sa bradom, a sad se promijenilo malo vrijeme. Mislim da je Vlastimir Golem iza njega. Mislim da je Zoran Goronja gore zadnji. Ne znam ko je to. Ne mogu da raspoznam ljudi. Ja i kod tada više nisam vidio. Sad drugo pitanje. Evo sad ste i prepoznali. Jeste li vi ove likove znali kad se dešavala radnja na Branjevu? Ja znam za Stanka Kojića, znam, znači da mu je poginuo brat i... Nemoj, nisam vas to pitala. Da. Kad se ovo dešavalo na Branjevu, koga ste od njih tad poznavali? Znao sam Žigi Zijada, Velimira Popovića. Ja vas pitam za ova 4 optužena. Da, i upoznao me Žigi Zijad sa Stankom, mislim da sam se pozdravio. Kad vas je upoznao? Poslije Branjevu? Na Branjevu, kad je bilo streljanje, 16. jula. S kim ste se upoznali? Rukao sam se sa Stankom Kojićem. Pa rekli ste malo prije da ga niste znali. Pa nisam znao, ali smo se pozdravili. Izvinjavam se, predsjedniče, samo ga pitajte kako se Stanko Kojić sad zvao. Šta ste? Kako se Stanko Kojić tad zvao? Nećemo to pitati, idemo dalje. Ja ne znam kako se zvao tad. Pa kako te onda upoznao? Samo malo, idemo. Pa Žigić mi rekao, to je moj prijatelj, ja šta... Dobro, idemo dalje. Mene interesuje kad ste vi došli na Branjevo, šta vi zatičete? Nemojte se, upozoravam vas ponovo drugo optuženi. Šta zatičete na Branjevu? Kad sam došao na Branjevo, ja sam zatekao... Ovo vam sve govorim iz pozicije što smo mi dosta svjedoka saslušali, dakle imamo predstavu. Zatekao sam više ljudi, kako se zove, bilo je tu pripadnika vojne policije. Znači, bilo je nekoliko pripadnika odreda, bio je jedan kombi Volkswagen crni. Koliko zatičete ubijenih ljudi? Pa bilo je možda... Nije bilo puno ubijenih ljudi, ne mogu tačno, nisam ih brojao, možda 30-ak, 40, ne sa ovim... Nemojte, ne računati na prvu livadu, mene samo Branjevo interesuje. I onda se desilo, znači onda su došao autobus. Kad dođe autobus i kad izađu zarobljena lica, šta biva s tim autobusom? Oni su se okretali, kako se zove, vraćali su se, odlazili su. I vi ste brojali? Koliko ja znam da je 6 autobusa bilo. Znači, bili ste prisutni čitavo vrijeme odvijanja te? Ja sam bio do 4 sata. Ja ne znam šta je bilo posle 4 sata. Jesu ovi optuženi ostali za vas? Da, oni su ostali. Je li u međuvremenu došla neka nova jedinica? Došla je sa jednim kamionom zelenim, ja ne znam tačno. Neki su ljudi došli, bili su vidno, pijani su bili, počeli su... I koje jedinice su bili? Ja ne znam koja je to jedinica, bili su uniforma Vojske Republike Srpske, mislili su od mene da sam ja musliman, jer sam bio u civilu. Počeli su da me provociraju, onda je nekoliko ljudi tu koji su rekli da sam... I šta su radili ti što su došli? Pa oni nisu ništa radili, ja sam posle toga otišao. Znači niste bili prisutni? Nisam bio prisutan kad su ti ljudi. Da li su nešto radili, ja ne znam. A kome su pripadali, kojoj jedinici? Ja mislim da je to Zvornička brigada bila Vojske Republike Srpske, po nekom mom, po logici stvari, i onako kako sam vidio, ali nisam 100% siguran. A je li Pelemiš bio prisutan tu? Pelemiš je bio prisutan, Pelemiš je ostao. I čitavo vrijeme bio prisutan od početka do kraja? Da. Ja moram, sudija, zaboravio sam, pošto sam se malo, nije mi nikako svejedno što osvjedočenju, zaboravio sam neke stvari da kažem. Znači, kad smo, policija je saslušavala Žigi Zijada na okolnosti... Nemojte, otkud vi znate koja policija? Ja sam ga saslušavao. Ali što vi čitavo vrijeme crpite znanje iz vaših nekih postupaka? Hoću da vam kažem... Nas interesuje samo šta ste neposredno čuli i vidjeli. Ja vam hoću da vam kažem, Pelemiš ima neki alibi da imao tad nezgodnu neku i da nije bio tu. Molim vas, svjedoče, vodite računa da vaša saznanja iz tih izjava i ono što ste neposredno čuli i vidjeli, nemojte to kombinovati. Treba ono što ste čuli i vidjeli, a drugo što ste posredno... Nema ništa sporno tu. Ne, ali kombinujete ono što ste nekad čuli u iskazima i ono što ste vidjeli, pa možda vam teško razlučiti to, ali morate napraviti razliku. Znate? Malo sam u... Kao svjedok ste obavezni da, evo rekli smo, govorite istinu, ali da govorite za ono što ste neposredno čuli i vidjeli. Da. Pokušajte da odagnate to što ste saznali, pa da pravite neku kombinaciju, miks neke istine. Je li u redu? Jasno. Dobro.
Je li nešto tužilac? Ne govorim časno sude, mislim da nema više potrebe da ostanemo isključeni za javnost. Upravo sam to htjela. Mislim da je... Zapratite kanal i lajkujte video za još sličnog sadržaja. Hvala.